Mithiam chen khat chuan kan Bible ah hian vaisang ni zanga lai mai hrilok na thu oma vaisang ni chu thil thleng to ni in vaisanga chu lo la thleng tur ni in an ngaya chung hrilok na chuan hun hung hrilok na thu te atamin chung hrilok na chuan voine kan hriat le kan lamrik thin ram som panga lai mai ming kan Bible chuan alamri ni in an soyani chung lamrik ming te chu heng te hian nia Iran, Israel, Syria, Jordan, Lebanon le Central Asia, Egypt, Greece le Turkey, Sudan, Saudi Arabia, Libya, Iraq le Russia te hian nia chen khat chuan China po atil ni in an ngai bok ani chuti ruala kan hriat tur chu kan Bible chuan veinia kan lamrik dan ang vekin chung ram te chu an ming alam rivek kherlo ti hi kan hriat tel angai ani chuti ngaram som pangalai mai ram ming alam rik lai chuan anni ai ro puizok le thil ti theizok ka ngai America ming ero chu alam rive tamia lo maya engwange nita ang enget nge hununong silong na kan Bible chuan lamrik alo ve tak lo chu chuan in hial na le ngai dan tam tak a ring chuak ani engpo ni se abul tran nan le kan thil soite felia zual nan America ram chungchang le an bul tran dan te han soi zau ma sata ila tundin muna chuan khovel hen America kan hria dan chuan America chumong ko hur ta ko pui sual na le kholo na ko pui serle sang nei lek lawa pathian thrimi lawa an tal thin na mun ni in kan ngai kan soi thrina chuti lai chuan America chu khowela ram ro pui berang ngai tun huna hian ani tho si ani heti tak maya America ram ro pui na chan hi engwange nita ang achan tam taka thayanga chuti rualin mitren khat anmani American tinge poina America ram ro pui chan chu mi jongsung anin tuklana an zalen na khuni inan ngaya chuti line Christian scholar mithil chik mi thren khat chuan an ro pui na chan pakha chu America ram bultran tu te an founding father te ka Christian thatak ni in pathian fereng chung le pathian tri tak chungin bulan lo trana ram an lo kai shwai thina chuti ngaram an kai shwai na chuan pathian mal som na adon tira ti chuan pathian chuan ram ro pui taka asiam ta ni ti in an ngai ni om zia chu pathian awang ro pui ni nan ngai ti na ani chu chutenga pathian tri na le hrian na ne na bultran an ni zia le an shwai tu masa an founding father te kha pathian ring tu an ni zia achian na pakhat chu an mani an founding father tinge na an din an Washington monument khu ani ome ni tin ni thar alo chuaka ni ina America ram leilung aron chun na masaber lai Washington na mun sang lai bera om an founding father tinge na andin an Washington monument khu ani ome khu Washington monument khu salute aluminium le granite sakania marble lung singthum sang ruset mga chaimoy ni in fit zanga somnga asang ani a ton noi kwa sing kwa set arit ani bokani achip alu tak chu pyramid shape ni in chuta chuan Latin trungin leodio ti ainziaka chumiom zia chu praise to be our God kan pathian chu fakinom ro se emo kan pathian he na chuan ro puinom ro se ti na ania pathian hriat na le trina wangaram andin chu pathian in hria in mal asom ta a chu wangchan pathian he na lom thu so in lung monument chu an phun ta a chuta chuan pathian he na lom thu so in ro puina an hlan ti na anita ani chu tiang chu America ram ro pui tak bullo in trandan chu ania veinia mong ko hurrual te zalen taka an khosak thei awang emo tin pathian selo an mithiam pui te zalen taka an nun thei awang emo a ro pui ni lovin pathian awang ro puian ni ti hi apomom mani tin khang an ram te lo dina bullo tran tu an constitution te lo siam tu an founding father te khan pathian ring ka chungin pathian arin nang hatchungin an ram ko an lo kai ruai ni ti a hriat theile na pakhat chu an poisa a in God we trust pathian kan ringe ti an suan tir tlat mai khu ani kumsang ha zire somruk pali dai to khan khang an suai tu te khan an poisa noi sen hia chuan an lo chuan tir dai to a ti chuan kumsang as go somnga palia an postage tema an chuan tir le a 84 congress khan danang takalo pasin khati hun laya an president Eisenhower Khan alo approve le a ti chuan an poisa no sanga an chuan tir zui ta zelani hetiang taka pathian omring tu pathian rin nang hat ngat ram
an ni zealan tir tu hi khowela ramdang anom ve angem an omani point an tam kherlo mai theiani chutiang takaram suai tu pathian tri mi ten ram an en kola bulan lo chana wang chuan pathian in America chu ram ro pui taka asiam ta ni ang ti hi arinom em mani tin an ro puina chan dang le chu mithen ka chuan hetiang hian an soya Israel tana atrian tra le mal som saktu an ni na khu ni in an ngai bok ani chu thil chu Bible lamatangin seifi hantum don ta ira Genesis bung som pani chang ni tanga chang thuma chuan pathian chuan Abraham na thil chi sari atiama chu Abrahamic covenant anti thin kha ania chu ta athil tiam chi sari ta chu heng te hi an nia zero pui taka ka siamang che malpo ka somang che iming ka tiro pui bokang nang mal som na niyang che mal som sak tu piang chu mal ka somang an chelo tu piang chu an chia ka loang nang ma hian le nam tinan la thowengang heng te hi athil tiam te chu an nia heng athil tiam che seri zinga hian panga na hi kan lak chu du lai chu nia pathian chuan mal som sak tu piang chu mal som ve atiama he thu tiami kan hre tur chu Abraham mi malbik tan chawatiam ni levin anhuwa tha zel te tan tiamani ti hi kan hretel angaya ani chuan aom zia chu Abraham tha te chu Israel te anni ti kan hreveka chu tiani chuan Israel te tan mal som saktu Israel te mal som tu piang chu pathian in mal som ve atiama thu tiam ada ti nani tani ani chuan voini ai hian Israel tana thian thaber le Israel tana mal som saktu chu tu dang ni levin America nge khuni ti kan hrevek anga chu tiang Israel tana mal som saktu ani awang le hunar sa piang Israel te veng him tu thian thaber ani awang chuan pathian chuan mal somin khovel ram ro pui bera asiam ta ani yang ti kha angai theita ani chu thil chen nan chuan hun kal tawa Israel tana America ram lo tang kai zia le mal som saktu an ni zia te thil thren khathan soita ila Israel independent ma kumsangas go somli pasaria Arab ramin an lo ta nei thin ram tu na Israel ram dita khuan America mala puina wangin judami noi khatan pem lu phalsak ania kha Israel state apian theinan le bulan tran theina na thil poimo takani ti kan hrevekanga ti chuan hun local le devin sang kha ko somli pariat me ni som palia Israel chuan independent amuta a an pona tanga minute som pakhat aliam ti in rena thutlung an ziana pen tuipo ahul man don emoni le ti tura America chona pompui thu kovel hretin aron tlang au pui ve ngala chu Israel tan chuan thil lomom em ani tin sanga ko somriata Israel ne setin an ram ko pui beratan Jerusalem apuang thut maya chu khoi ram mai nan pompui du lova even poina pompui du lo nge ani kha ani na taka chuan America po khan apom pui mai thei bik lova ti chuan kumsang ni som pasari alo then chuan khatilaya US president Donald Trump chuan apom pui thu aron puang tarup mai ni Arab ram tele khovel ram sang sanga musulman ram te chuan ando da na sa in andu lo na thu an tlang pa pui na sa ema chuti chung chuan America chuan apom pui zia nem he nan an embassy US embassy Tel Aviv ko puya anda thin po Jerusalem ason ngat nge ani khan America chu Israel tan mal som saktu ani zia atilang chiang mani tu nai dewa thil theng te po han soilang zelta ila khati October ni khat sang ni somni palisana Iranin a ballistic missile za somriat chuang zet manga Israel aron ka chiam tumpo khan Israel veng him tu le mal som saktu chu America bok hiani ti achiang le pe khop maya Iran missile tam takha Israel interceptor trail khen mai Iron Dome te chuan van bo ruaka a om lain aloka puak cheu mai ni kha wang khan ani nang ain Israel chuan atorne pha in nun na chan te po anom lo pha ni in mithen ka chuan an ngaya kha interceptor Iron Dome kan ti kha US in Israel funded awanga Israel chuan nei thayania kumsang ni somni pakhat September ni somni pathuma phei chuan in remna thar te siam puin Iron Dome an man zel theinan le an enkola an maintain zui zel theinan US chuan $1 billion khatlai mai Israel chu apeng he a tin hemitum hian Israel sipaite thuam chaknan liau US hian $1 billion 3.8 lai mai apitel he ani chu tiang te ni wang chuan Israel kha Iran missile laka a inven him thei pha abul taka chuan America khan Israel kha Iran missile laka aveng him tina ani tho ani
ahrim shim thuwa source pakhatina tarlan dan chuan kumsanga zako somli pare tranga sang ni som pasari theng mai khan USCN Israel ven himnan UN Security Council a veto power hi tum somli pare jet mai alo mang to ani oma chutiang chu ni lo se Israel ram khu atu cheto hial mai theyani heng ti hen America chu Israel tan apoi mo ziale hunar sale boy thaga po din pui tat tu mal som sak tu ani zia ati chiang em ani hetiang tak khi ani awangin pathian point alawin tiam to angin America chumal la soma khovel ram ro pui ber asiam ta ni inalanga Abraham ne namal som sak tu piang cha chumal ka somang ti kan bible kan hu chu atakin alo thengta ti na ani a ale lam zong tak chuan kan bible rinom zia le rin tlak zia aro pui zia tilang fia tu pakhat ani hial ome ole khalam chu loda thapot ta ila kan soi tum tak le he video kan siam chan ber enga tinge kan bible hian hun nung shillok na America ram ming chu alam rik ve lo ti khani ta a chulam chu han zui don ta ila achan tam tak om theyanga achan pakhat zirbing mi ten mithiam tena an sei chu hetiang hian an soya America hian nuclear thom manga be na atok don an yang chuwang chuan aro puina te athil ti te na te hlovin alo tlu cheta a chuwang chon hun hununga hian a minglam ri tura om lovanga ti chuan kan bible pon alam ri talovaniang ti in an rin dan le an ngai dan an soyani chu ngunde wangai tua chuan thil thleng thei ani na lai oma engpo ni se heti zong hian han soi fia chodon ta ila tun na ya Iran le alam tramte helpol te nena America le Israel te anin do na an boina Middle East boina khu tunai thil awang chau ani lawa kumtam takkal towa thil lo om bo ruak lo om tunai ron ye chuak le ani chau zoka tunma ka chon Iran hian alanga pawin direct takin Israel khu adawina be ngai lawa mase khung helpol Hamas te Hezbollah te Houthi helpol te khu sumle paile ral thom manga tranpuin aphena ama Iran chu omin chung helpol mang chon Israel chu abein ati boyreng thrinani nimasira tun naya ero chuan ama Iran nge chu aral thom tenen ron che chuakin direct takin Israel chu aron beive tani kha ahrim shimin Iran hi khowela si pai nei nga le ral thom nei tharam singa chiertel ani hrim shima nuclear ral thom po nei ve tuma beive ngar tu ram ania mase US le Israel khuan ani theilo na turatan theito panchua ani khuan hlau hle ani chutiang kara chuan tun nai October ninga khan Iran rama chuan Semnan province 4.8 magnitude na in lirnghing thut maya hemun hi an nuclear site pakhat bulokami aning he a khalirnghing khalirnghing pa ngai ni levin Iran in nuclear te sawanga leilung in ngor nging chuan a omtir ni nan ngaya an hlau thong hle he ani ma se engma fin na le thil chiang ero chu ala om lo te ro chu han soitel ta ila chuti rolin mithan ka chun Iran hian nuclear al thom he anei to nge an ringa a then ro chuan an laring chi alo bok ani chung kan han soina chan chu Iran chuan nuclear al thom chu lo nei te reng po ni sela turam la ka nge amhan du mai kan rin ti kha kan ril ruin in zo taila ani na taka chuan anei du em na chan chu Israel le America wang hi ni ti chianga Israel chu setena te zo kania America chu setena lian zo kan ni ti in khovel mepatanga shuk re hi ancha ka anvo fo rengani chuti line US le Israel te nena an inkar an boina hian kiam lam a in punlun lam a hoi zel mai boxia hetiang zel ani chuan ni china kan soi America ramin nuclear al thom manga beina atok don anti pokha atak taka athen hun hi alola om mai long mo alo thleng thei mai long mo ti kha arin om tarum rum mai ni ole Iran ne na an inkar chu tikhan loda trying to ran lo ne phutta se ama America ram chungchang shimshimi han soi zuita ila America hi Middle East boina mai ni levin khovel ram sanga boina hin ain rol na sa em maya chung boina muna chuan ama chonle a e phoram reng chu nuclear ral thom nga ram ani de zel ani Ukraine le Russia inkar boina thuk takin ain rola Russia la khovela nuclear ral thom nga berni in
an mani USI po in anga da izok ngeng he a asim sim thua Russian en phe chuan tun Ukraine war awang hinilovin akuma khuwa aloin mel ma to sa an lo ni sim bok nen tin China si lam han enta ila China nen an in epna sat zia kan seveka China la nuclear nga ber ram pathum zinga lang phak ani a chuta North Korea alo vele a anni la nuclear al thom ne ram an lo ni le bok nen North Korea phe chuan akha tokin US avo ve de urengani ti kan seveka nga tuna Iranin nuclear test ani ni in an nga ya chutiang chuan thu thang om le mek boka heng zong zong ngai to hian America ina amachon ram tele amel makum lum ram tereng reng hi nuclear nga ram an ni de zela chunga tanga ngai to na lo ta chu America hi nuclear ral thom manga be na tok thei ram zinga lian ber pakha chu ni in alang tatlat mai ni chutiang chuan awang chuan Bible mithiam tenen chen an soi nuclear ral thom manga be na to awang ani ang hun hununga hian aming lam rik ve ani lo kan Bible anti po kha thil thleng thei lo ngo chu ni in alang bik talovani asim sim thuwa kan Bible hian kristalo kalmange hian nuclear war nuclear manga indo na hi khovela athleng don ni angai thei turin asoi ve tlata asoi sim sim maya zoela bung ni chang som thuma chuan vana le leya ta thil mak ka mu tiranga thi sente meite mei khuding tenen ni ti thimina omanga kha thisena achangang lalpan ro puile rap thak tak alo thlen ma in ti in zol nei zo ela chuan asoya helaya ni ti thimina omang kha thisena achangang thi sente meite mei khuding tenen ati hi azia kang ngau ngau asaidan angial ngana pomchi lak chi ani em ti kha hanin zot ta ila heti song hinan soi fe don taila mei khuding tia soi hi asap trong Bible lama chuan pillar of smoke ti ania chu Hebrew a chan ti moro ti in alawin da a chumiam zia chu nuclear bomb an puwa chung lama khudum khuchau ngun par chuang ul soina khania entirnan America in Nagasaki le Hiroshima bomb athaka ha bom puak ina chung lama akhu par chuang chau ul alding chau mup akha kha pillar of smoke chunia chuti ni chuan zol nei zo el soi hi nuclear in don ani yang ti kha arin theita ni tin han soi som le taila chutiang chuan nuclear in don na chulo thlengin bom chulo puak ta se nuclear storm chuan ni chu a eng lang hlei theilo khopina hlia khu vekanga ni chu ti thimina omang ti zol le na soi kha athleng don ti na ni ta a tin tha te po chu a chum nuclear chum chuan hlia khu in a eng te po sen ru manga ti chuan tha po ti sena achangang ti kha ti zong khan a fia theita ani tin ziak danga te po peterale katon parina bung thum chang som pania te po kan Bible na soi kan huwa van te chuna satakarina boura langa thilbul te chumeya em ralina omang lele chunga thilom te kangra langa tia helaya thilbul ti element ania element hanti chuan heng lei lung mei boruak kan ti te hi chung soina chu ani maya heng zong kangra la em tuivek emral vek thi chu nuclear heat nuclear mei pui kan ti hi ani katani chuti ani chuan kan Bible hian hun nung kristalo kalmange hian nuclear in dona omang ti in asoini ti kan Bible bithiam te soi hi apomom tatakset ani heng Bible chang kan antarla na tang hian nuclear in dona chulo thlenge yang ti harinom ta a chutiang chon lo thlenge ta se nichina atira kan soiram som pangate khang Russia te China te Europe ram kan ti takha nuclear be na tok tu ram lo ni ta se hun nunga hian an ming hi kan Bible hian atarlan arinom lawa tarlan tur hian arinom lawani nima se tok turam an ni lawan yang ti arin theina chu hun nung hrilo na kan Bible hian an ming alam ritat si ani chu tianga alam ri kat lai chuan alam rik ve lo zinga America chu alam ri ve tamia lo maya chu chuan ngai tu ati thuya Bible mithiam le rilfia tu ten America in nuclear to manga be na atok don chuwang chuan hunununga kan Bible pon aming alamrit talawaniang anti kha nol ngot kha harsata ani tin chung chu tu fan lo ni ta sela tun din huna America ram din hun an ram politics in herdale an politician ta hoi herzuk en wang khuan an ram din tu an founding father te thilti dan le kalphung te kal sanin pathian trina le zana an bosal tiel tela bosal mai ni 11 tu na phe chuan an ram suai tu thren kat chuan an politician te chuan pathian ti hin hoksak an ti tran ta hial ni in alangani pathian shemi alawa zalen ta karam kai huai chu an du dan ni tran ta in alanga
mong ko hurle an pui nei kop sing te chu veini a hian an zalen ema an sapatala thilan ti theya chuti lain an ram suai tu ten an intlon siak emo ti mai tur ani le ngala chuti rualin Israel laka an riruput mangla adang lam set ni inalang mek boka chuwangin an founding father ten an ram din dan kalsana an mani tiro puitu van pathian thei ngila malsomnan don theina chan lian tak an thian tra Israel khu an mission sana an patsan huna America khu atuk chiat ni le atop na ni chu athleng lowang ti asoi thei talawani chutianga pathian an hoisana Israel te an patsan ni alo thlen huna chuan pathian chuan an melma teral thuam mangin America chu achu che theyang ti achianga chungral thoma chon nuclear po amang theyang ti hi achianga ni chutarang chuan zona engwangin nge America ram chu hunu nung hrilo na kan Bible ina alam rik velo ti chu afia thei tura han ngai ta ila ma se to biratana kan soidu chu heng kan thil soi te hrillok na ni in thil lo la thleng tura ni a chuwangin kan soyang diek deken an thleng vekang kan ti na anilova mithiam mifing zok te Bible scholar miril tak tak te na an sui zaw na te chu chung te chu enin kan rin dan kan ngai dan Bible e nga tangin kan rin soi zaw ve mai ani ang poni se soi tur tam tak o mga tunatan chuan du tok phot ta ila kan video te min lo thir sakawangin kan loma kan video te kan channel te ingai nat zong le idu zong ani ve lo chuan khongai takin like le share te min lo pe vela tin bultran tir kan ni awangin thanem ngai te na a khongai takin min lo subscribe ve ram don ya